always on a mashama venuda dakla davi. Roku agba nipo miako zazen zangamiala agba ka wonanera. Roku ne mi pere agba amanta guess kawa gamye bona ha. Agba na pen simple rokwi. Maglo mzazo zangamala nami. Nimo voko nyaglo nie wagani alagba flour owo kopvi omoton plan faviara kwe icing sugar rokuna icing sugar mala show suklinto antazin aja baking powder margarine yapa gachi migoga asusunwo gachi vipla gachi gan miapa agba pla plache zanga miala kublu mole achiviara wako mikwera le shoba mi oga mi gwana pla rolling pin itamrogo ne mikwe nyokata mi cover afia goje mi gbona biscuits maga simple biscuits upon of you simple one aroko hey amanye gbeshagbe labana bakla biscuits na dwaro menye gbeshagbe biscuits flaga na vioko yusku onto antama apono hala koma na mi fine kore ofako na kwe na ji container roko kore moko avokakan wala counter jino na review bona suku yiga kono ko viara ko koro bola romano no tungo na ko drink aviara ko kolonko avo ha at least a save na ga hala ko to kuma biscuit ha na mafialo mane ha nya menka ha drana ha antami ha na no jaja okuko ba viara ha vino itamro kumi jagoma agbanye my hand mixer zangu mantaza hand mixer ga kama jima fembo na hand mixer mala sho antaza ashipla chiku na kowe ita mroku miagara nwowoji ta mroku miakwa agbale ni kwa wonwole ta mbona madrina gachigan omo bara kanga mroku na majuma la chanteuse bota gachigan omo fara Botak gachi gamo venye mako viara kopi tamagbopa aba gachi tompiku zanga miala ovo ko miapo icing sugar nyi moko na icing sugar mala sure antaza suklinto roku sugar na daga sukle na daga biscuit ama achwale na vivie jimmy ego korona butter lenyi ka ni zanga miala next ni ba mi bona ajeviara kogarama jama gbobo gachi afa ofo ta fifie mi bona bluga vraiment na bluga ba saraka maram Morofim, ye birama, umarama for fine, rofim fera,
Lab na bliva sereke waba ice cream na. Afifia le ola enu. Ke moro mi bona baking powder. Abaga chivireka ga kore flour ma achake. Yarako. Okay. Kami blue garam. Afifia mi ovoko. Mi bona flour trogger bottom. Yes, if you're near through a water butter mixture. That if you're near me gonna she koga anyame. Roku biscuita. I have another hand mixer. Na fuba naza hand mixer or machine. Antazika antaza ashi. Da. Roku mi ekwe. Bo. Wala la fiena ewo make sure that ala la bon no yin butter nothing. Ko na mli kore. Antamly fine. Roku mi ekwe. Butter nothing. Na mli kore. Mi fine. Afifia roku mo gona echejijige akokore mo. Chi amo kogere mo vivi mazin abe gachivio mo tonre no. Ma vireji. Ya biscuite. Tamala ba chawoni fun. Ta. Nyanya mi bo. Ala ba flour on the dry vein. Yeah, still tamiako. Echiviara akoko wi. Ni zange vivi va sera que mi po ale consistency alola. Anyo na mi afinia. Echi adagedi. Ta vivi kwe. Poto vient ale mi consistency ajima. Ni poga fia. Poto vient niko. Amoko echa. No mana na nkula mra vivi. Aku amo fare poquito. Okay.
Amroko fifia mo bona ale ojime imekwe roko mi pe no labo no aba bo fruit aruto gbe tono pe na ka ke ko labo kaka easy pe ta fi mo bona Margaret peve na mi gere ta peve Jima mele te peve koko na ma roll him out na ma asan ono easy okay If you need daggery for 10 minutes at a rest, after me roll it out, come ya sian kokora oven tram. Morocco me put do rest about 10 minutes in ye. That Morocco me gonna rega I roll it out, come ya sin. Morocco me line and me put baking tray full of baking paper. Morocco na baking paper mala show. And that's a baking foil. Yes. Tamroku fifi mi ade ne mi roll out. Tamroku ma awol fiara ko ga wura ni surface agin. Fia komade 1/3. Ako Flavia she rolling pin now. Ko ma roll it out. Biscuita akakana akwa do na wo mama do a lot together na ma for biscuita na we ko like na keko yes all about kakavin mata doa awala karo ta Morocco ajika magacho na ma no kana kwashi anko awe ni vangli Fifia Morocco mi bana biscuit kata zanga Morocco no biscuit kata mala show and taco he asin to shape the gym yeah Morocco mi pe Como 5 adere oven out baking tray ni mi akwera Morocco shape reshare jinada biscuit kata very simple banazan tano la chan taze Morocco no la show and tazan na kosi
This biscuit are a very simple recipe. Oh, biscuit and taco no tea, huh? And serve a tea or a drink. Porre patora. Gam liga la ka aga ko rolling pin na awe aga san lotwe. Kuije komela. Tami bona another shape sang. Yes. Let's say vovo. I'm very interested. Yeah. Yes. Biscuits. And no velaka. Akwene review ko isukwe. Nta na ko amodro la ko ma ha. Anta serve plati. Ne be sharp ga no na kotoku mu na mo va no mplem. Fla na va pli. Ko. Madrina ha ko. Le sucre. A jack baking powder. Awful. Simple ingredients. Simple ingredients quick. Tami wagala kavasareke. Yapa do kata of shangle treji. Roku fifia me po miesa biscuit kata kokore trem. Roku plastic fork la shimo bona ko gawo design biscuit ama. Roku manya by force onyo. Na lo anta ko dara oven ama nanama akanyi to ko be mago design gara ma ko to mo no do ko or look different. Abalo want a short bread and a more of variable. Rokumanya compose your new no awe na mo no ha mo ko akale ma bo nya poku ha. Yes. Simple one like that. You may according to any particular order look more warm fast for make sure that the biscuit I cut moko mo mark my rama. Yes. Yes. Kita rokunyako biscuit alenye mewovo. Ita mena dagara oven ama. Ma dagara 200 degrees Celsius for at least kapopo blavana. Ita after 20 minutes ko mi rega dogi le mi akole biscuit awora. Yo, rokumi note. Mi ato rokumi ko biscuit abivo.
after 20 minutes the oven ama I'm gonna log a koragba ma coffee ami. Então, vou comer por bisquitada. Very simple biscuit. Oh, Joe, still. You know, ma, could a card gaka. Ma, never come up. Oh, Joe. Well, follow, no. Easy. Ekwe, ita. Nato, woko gba mi swan lo mo na biscuit. Oh, Joe. All fine. Akpena mba gba mi kunu dada pe davi. Na ma o din kala ka mi ga kutoga. Mi ko recipe bu fe. Akpena mi lo yo. Bye bye.